Mother's Day kireba mami betu bonthe bwega mutegeri nontu bagutara weru thamo gwanja bitagwa ntinyari Kenya. Tukenjeria ntoto chetu akuru banjuri ya mbere ni bacyumiritie kugabo bakagwata mbaru ura ugacwa giti na tigiti ya kiama kya UDA bakiugabo bakagwata mbaru thirikari kirinkindano ya gishigo mbunge kya mbere North aragukethwa na kithurano giki nini nyuma ya ura wari mubunge wa gishigo kiu Geoffrey Ruko gutwika Minister Professor Kithure Kindiki augite akamba kambe uchi ya mbere mwankatigire kiama kya UDA gikujukia giti giki Rita Mwaniki atumenyithia nkoroke. Wana mbere ya gutangazwa kwa mwanya wa mbunge wa mbere iguru ni ruvonge rwa IEBC, kambeni ni ironekana ciambiritie kunyita mwaki. Ino ni vuva ya uria urai mbunge wa mbere iguru niwe Geoffrey Ruko kuvewa giturwa kia Minister wa Public Service thiini wa thirikari nene. Guko munini wa muthamaki wa bururi niwe Kithure Kindiki akiuragia andu onthe gukorwa na urumwe niguo muteti uria ukarugamana kiama kia thirikari nikio UDA agakorwa agiosa giti giki. Mimi nimefurahi vile wazee wameongea leo kwa sauti moja. And looking at this tent, mimi najua ya kwamba na naamini ile mambo mmesema mnamaanisha hiyo mambo. Mfanywa heshima ni jamii na eneo na watu wa sehemu hile, kwa sababu tungetaka mawaziri na pia PSs na maafisa wakuu serikalini wawe wanaonyesha uso wa jamii zote za Kenya. Mimi nakuja kukaa hapo, nitaambia rais anipatie ruhusa miezi 3, mimi sirudi Nairobi kama sina kiti ya mbele leo. Ino ni thiini wa mucemanio wa athuri mwena wa Siakago uria urai wa gutua cira kurugamana thirikari na kugwatira mirandi iria yonthe irekika. Wazee wameamua ya kwamba watakaa ndani ya serikali ya William Samoei Ruto na naibu wake Profesa Kithure Kindiki. Wamesema they are going to support His Excellency the President William Ruto and his Deputy Professor Kithure Kindiki, na watakaa ndani ya serikali na hakuna kutoka ndani ya serikali sasa, kesho kutwa, mwaka ujao, mwaka huyo mwingine, 2027, 2028, 2029 ikienda mbele. Athuri aya makiugaga ni makora makigwata mbaru muteti umwe wa aria makarugama nao acio engi mamugwate mbaru niguo avotane na kiama kia thirikari nikio UDA. Also wish to assure His Excellency the President and his deputy that we are fully committed to securing victory for a pro-government candidate in the only coming 2025 by-election for the Member of Parliament seat in Belema. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na nderi mibaka wabari na wirigiro bobweru nyuma ya Minister wa urimi nwe mutaikagwa gutumiria mogaruruku areugite nandi Kenya ekaruguria thoko gutigira kawaniga kwendwa kiri nthiguru cionthe nthigurune yonthe aritejeja hari ntere chenyeri ntukuyagoro tora tukumenyithwa ni Anthony Kathenya. I want to encourage you to show complete transparency in coffee management. What we are looking for in the country is complete transparency. There must be a link between the price of coffee in the international market and the price and the dividend that the farmer is getting. Lazima kuwe na uhusiano. Bei ile kahawa inauzwa huko na ile mkulima anapata ni kiasi gani, na lazima kuwe. Na ndio sababu tunasema, na mimi nafanya hii kazi na Wizara ya Cooperatives, tukifanya kazi na Waziri CS Opranya, tumeamua tutafungua soko ya kahawa to the international community. Hatuwezi kuendelea na ile mpango ya kwamba ati in the coffee auction, iko na coffee auction, lakini huko kahawa ikifika huko inaambiwa tunaambiwa
Hii kahawa imefika hapa, umefanya kazi nzuri, cooperative imefanya kazi nzuri, nyinyi fatu imefanya kazi nzuri, lakini hii kahawa itanunuliwa na Kamau na Otieno na Wafula. Hivyo sisi tunasema hapana. Kahawa ikifika huko, dunia imeendelea. Nile nienda akiona huduma ICT. Nilikuwa waziri wa habari na mawasiliano. Ndio tulijenga communication. Ile communication tumejenga nchi yetu ya Kenya. Hata mtu akiwa New Zealand anaweza nunua coffee at a coffee auction. Na alipe. Akiwa wapi? New Zealand. Kwa hivyo, kama anaweza kufanya hivyo, bora sisi tunamfungia njia ya kununua hiyo kahawa. Mimi kazi yangu ni kushughulika na mfuko wa mkulima. Mranyita. Kile nteto inge na andi Bishop bakanisa ya PCA areo Jacob Nyingi na Joshua Kiranja ni boreti ya siasa bamero gutigira ni bakweja mwana kwaria na kaju kamwe kenda kwithirwa bakinyi ya mpithukiro chia maitha aja ujo county ya Meru. Nicholas Chabari katumenyithie nkoroke. Natoa mwito kama kiongozi wa kanisa. Bishop Jacob Nyingi wa kanisa cha AIPCA aliuga kumania na mbithukiro ira ikwithiro ikiruthika antere ino chiagembe no thimono kumania na maitha baba kuya kuya andithia thirikari ne bateri kwithiro etagukira ende bateri kwithiro kibumeria na gutigira ni ucheria antaira embega ya kuthiria athina no buru no ntu bathitambe na kuthangika. Serikali yetu ichukue majukumu, sababu hata sisi wa Meru si waoga. Baketha batomba tutegerunya batote na mera nkomongo au ende mbele ekinyau kabla ifike hapo wachukue jukumu lao na tuone eneo letu na grazing area imetulia. Inyingi o mwana Bishop Joshua Kiranja abachoka yankatho kiri atongeria aba county ya Meru nontu bakwanjire kuonaniria takaba kuwatanira kurwa ona ntu babo bariuga bakathina mbe na kuwatanira atongeria bonthe na kwaria na kaju kamwe bagakinyiria thirikari mwanka antaira echwe ya maitha mama. Bwa sana nontu viongozi betu ba imbere muno kuona na baina aya muno na ntu betu na ibabukaritie uinde mukoyi ndone baba kuma president muno na ndupite kura ketha kutware Meru batu na tu wananchi tushirikiane nabo te itara kurwa thai ni itara kuwatanira no ntoba security na tukasetha na mioyo ya ntu twi market nio hapana is very bad. Noketha kwi muntu wenda ginya kuoyo tongoria na njire yo turandamu etebuya ndamu etura akorera ginya obiti etegethi atarinya ki family ku. Kwa hivyo tuwatanire nikenda tukaria etura yetu na antu betu na nikenda tutongoria antu ginya bene into utongoria nkia batongoreka uka kwithirwa atongere ba Meru ni buragwatanire bwimbe yakora na thina Meru yetu makite kuthira na kabati bona bwenda boyamwe kabati keta Meru abwa kinya mbande tikwira boka watanira boka watone twende moya mmoja utemurengo ndaire maitha ekathira once and for all. Kumegebe North Petan Class Chabari. Akariba antere chia njuruta antere chia ruiri rwarera ibachumire cha kumeneria MCA wa urani Felix Kithinji nto bakigwa kuma baramuthura batamona na nandi tubarabara turabatumaira gutonya maturene ni tuthukite burubake muria kubarikana kakimutegi no ina chekinya. Akariba njuruta ruiri rwarera gicigo mbunge kia Bure ibonanitie kurega kuganirwo ko ikiraba kugibateyanirito muno na atongoria guntu guku araba wetete thinira bagukurukira nuntu bwanjira kuthukanga guntu guku araba kugamwe na kwithiru baraukire gacaitire kuringa kuro ti utethio bonete otu na kajira kare njire nji igitara kiroito ejume tukuma nchore we me mairithano katikati o igwatu we kaguru kare komete kuma kibiritia kai ko ke jana mugujo mwinge na igatuikire njire une thirere ko ana beto kuma nde akwa skuru njorota ndeji bewa bena thina ria kurite batu barabara tuiriga kuthithirwa barabara igitara karembe iro bikibiki cietu ngai na ciumara mina ikarara nja cietu naja lakini kuma tukuthura uju wetwa ntuo batu
bikibiki ko kwaura uti muntu maramine atonya na bikibiki risabu ikura ntaka acoka njira kaga cibitari kaga kuma kwa kiambati mwanka njiruta dispensary yewu ithina njira kaunti ya njira ye kuna mama irithano igitanite kwetu kuma nchoro iboro ikaumira munga mairithano njira nge kaunti ni njira mutirodi yeu ne oreria buru eu nyete tairo buru ne athukire buru njira cietu joka ya tegera ja tori mwiri go skuru tingari kinya skuru ao no to njira kuthuka njira ndeta ro chuma cia kugita nga njira thai ni tweka ngi kibiki ti gombenya kureta chuma na ndi njira thuki muno no tunya bikibiki yangu etu mboka mata gintu ireta inge tinga njira cibitari je MCA wetu kithinji tuo yeu njira uko kaura konje jeria tuika yara mine buru go kaura tuikamatheria na eturo tukaikia oramina no ndo bikibiki theta njira kuthuka intaka ibuoga no ndo kuthura atongeria betu tucitanitie na nkoro na mwiri na ria baromba kura twatina na bona azabu nende nkathuire tubucokeria ri ikwithirwa mantu jara bwatwira kinya bumwe tibu bwakinyaniria kinya bumwe baugire na kanyua uraromba kuuga uga na kanyua nkoro cie kuraza ni baugire bwikenia kibatwe na nuntu barabara ino bakuweta kuthukanga icia kaunti iromba rio ikiri MC wa guntu guku Felix Kithinji ntua baririkane na baruthire barabara Kithinji njo tuchugurikere na utawikeria uturete rotethio otwirite wa tutethia lakini utotethio tukwanya njereko njere gitaraka wira njori beja batwiribo tuthithiria barabara batwi bakweja bakathithio u ni u betere na batutejaniria twaboria maramu ni ate butikweja twikira batwiri itwejete mwankan mameta tukira wa moramu ijwejete gwikirwa na ndi nungi uri kuko itukurwa mbategere kajira kau nontu ikatwiki inyamwa imaiga kwejange kuratwiki ni nyamuno imaiga twaro mbere kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera wero wikendi nio kambitaga ki Mutegi tana mbere kurumira ntito chetu nchokerete nyume kagita gate kuraja na ntito nkuruke bawa siasa mchezo mwaru ndio umenye siasa weji ni uturo ko siasa no shire ta weti na mbere nio tukariria siasa iji na weti na mbere bo twakarandi na tongeria bankati cionde kuma maturene na kinya ome account cietu nikienda tumba kumenya na kuthoma kuma kiribo we are all united pia tuna basari ya watoto orphans au ti wote tiumbokinyira kuma bunge magavana maminister rais na kinya atongeria barutere roreani ikiwa tutaendelea bila kushughulikia swala la madeni hii kazi yote tunafanya itaambukia patupu kwa kinya level ya executive yete tandene na legislature historia yangu na kinara wangu Raila Amolo Odinga zinafanana. Niwaeleza serikali tunataka kuunda pamoja na watu wa Meru ni serikali ya Koga na Kogwithia. Martin. Asante sana. William Samoei Ruto. Nikiribo bango yo chungikie siasa kwambiria thaitha tuchio tuko. Let me tell you, deputy president, kako ni deputy president emi ndio rais. Okay, gole president Ruto, wena deputy kaita Gachagua wanakara gereki. Utengurani ya president na deputy president. How can we work together to restore the lost glory of Meru? Na ni bibi kareta kiraito muronge mugambi manyara kiamene uki ambasi kiongo kina nkucha nimbe ibapita munya medika lentorio. Tell me ni bibi kareta antoba antoamu. Mwananchi na ndebe tayari kusupport kiama kyote lakini politiko iko shantu baba todura MPs bonda ba itotoro president nuwa bakarire akarire mitoyo batumire kwa kinyume cha president Meru dhaike kumia wewe chamaza na MPs bobo they must go home in Jesus name. I'm sorry ago go kiro bwata ichungikie siasa mwanki kera igari dato inya mutongine no jujo tonywa ntwe bakanywa ukera mutongi jo munene jo jwa nyatu ande ritas jo plastic idide tweka gwita medho nande nayo antono bo tonyerwa tuguture mani fortunate gontu ntikwenda kugweta ndene ibaije twakurira ndi yaumire nguochia ndene ochia tuigwekirwa ni antu akana antu arume
na mwe twamaka muno kumite inya njoka njoka ekwite yauma ena mani acio intato cie nyamindiene tegerwa nkwongera kiripu igachuwa kiri bau bareo wachiona kuo winto ja bibi no biethirwa ibi guturetera mantu jateagirite inya kimiri yetu Vultures are gathering, Ladama. With every beat that falls, power shifts. I want them to feel the emptiness I feel. All of our property and assets shall be left to Amichir Achesa. Our legacy unravels. Mimi ndio sheria, mfalme wale Murati. Who will be left standing when the last beat falls? Shanga Season 2, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Stay connected to DSTV Channel 163 and GoTV Channel 3. Pakaigweta na mbere kurumira nteto cietu tugicokera Bishop Stephen Kalunyu amwe na atongire bangi ba dini nibethiritwo bakiromba siasa kurumira witi na mbere na kwithirwo bakitigana na siasa iria ciumbi kia kugaikia antu kindurijo na kinya gutiga kwanjiria kampeni cia 2027 kagitene gakana untu bubu bombekia kwithirwa bukiritia witi na mbere. Dennis Mugende katumenyithia. Mianka itathira no ithatu na cio siasa nthiguruni ya Kenya ciankenie Mwanki atongerie bakanisa National Independent Church of Africa ni baejene mukana mibango iretete mbere Kenya ya kisiasa no 2027 na muno tukiona tutaka rutero mero urambeda kuwa anto bakaenda kwa thuranwa kimeria na kibiama anto ibetekerwe bethe beno uru bakoria thirikari bioria nonto thirikari irato ni thai ne ekite mawera na ya maingi muno na Kenya na ya moyo ya maingi yataingwa no kya kwethira a Kenya ibakwenda kuria chioria bakaingirwa na bagatuirwa yamba na bakathithio boboe nonto bakoria chioria nonto tarakoria thirikari kioria batete bena kanya kakoyoria mawera ne yaraba twikire ria twabaya kura. Askofu Stephen Kalunyu ariti iji aremwe na nthumba ingi kaniseni mwenture ni akimutubua itokona thaia tuibe kuibanga ni ora baka thirikari lakini nkuromba antu batika thuranwe na njira ria omba tumathere yura kana na njira ria utuma antu bathukana kimeria kana ke tribes donde Kenya yonthe in a kabira nkirokie 47 but again to I think today nonto bakabira ira ingi cionekanire njaro ira ciete Kenya ko ito kuromba kombekana antu bakithithia biama babwithe biama bira biko ikira antu bonde kuma eliene wite kerema wita coast wite northeastern wite upper eastern antu bonde bethira bakionekana ba thirikari ne ira tukathithia tuita na mbere na itukuromba kwetha kwena kumbirania kisiasa political tolerance ewe kya kora ndegro yeto ombo chokara to 27 28 ukya kwethira antu patethira bakiumirania utakwenda kuruo kioria utakwenda ongiaria utakwenda muntu ethira ina opinion ina mwanya na era ukuthwaniria tuketha tutumirania u ndegro yeto omba kuona thina kwibanga kwa kutu kuona gukiendelea ikwisawa lakini eita ritio ritibui muno na binkuromba ni kwibangene ku bakathura nantu nontu mothuya maingi yeyite nontu boyu no kwa uyu no au mantu yatitania bugaya mantu ya siasa cia Kenya ara cietirite uni nte kuona kwi antu aya nontu ibambiriritie siasa mapema bate kuritira antu ngui bagia kwambiriria siasa miaka ile nusu after kuthurwa utengwe tukona nontu thai antu bai shift focus yo bamerita nara ke maendeleo bamecokie ke kubanga kisiasa kwa uno baturitire ngui mwaga no kinya no kuri wende bambiririe siasa bambiriria thai wananchi bara babathurira bakaumia no te maendeleo bakona siasa cia makabila itebui nontu ituonere ara ciari cie gukinyithia nthi mwaka yo 2007 na 2008
na makovu yarako inyakuo yatathira inyo thai yara ya 207 na 208 kwa siasa cia ukabila ndaromba sana wanasiasa basiebe muno katuringe siasa cia thiri na to kampeni turi nthi imwe tui kabila imwe. Dennis Mugendi weru wikendi kanisa ya National Independent Church of Africa ntule ni akimotobua wandi ni Igembe East, Igembe Central, County ya Meru. Akariba nterechi ya kirigitani betete na mbere gukenera utungata buborithio mwana rito Moses Kimenchure withiritwe akibatwaria kuthi uturo bwao na njira mwanya irio kwagirithia barabara ciao. Patrick Paul Kabithi no winatitoije. Batwire kuthangika anene nonto bwa kuthukanga wakaragachaga kakariga kuringanira muro wa thite no nyuma ya mange ikoya na kuitanga chuma cherutere barathi kwendia indi akaria baibonete mukabwa o mwana ori muciarira wa kirigicha Dr. Moses Kimenchure na rengi Dr. Kasuba ora habathiriretie chwe kiriro na kinyamara giki bike kathina roje kwe mukoro mwe narutiro nantu karibu athina royo ro athite ana baba ingiwe kana gaterete siribaga nome kana gatete siribaga to kona athite gakona siriba yako koguo ni mwana athiete kurutha kigerio na irio athiete kurutha revision mabuku makagwa muroni mwana uyu umenye gutika ire nonto ibuku ritwike roje utithoma kaire utirivaici koguo nantu baingi sana akoro baingi mwe baterete ibandea nonto muntu kidogo no ringiwe kinyathimo igura ndaga cheno nonto ne kuini na ukithikurukia thimo ekagwa kinyamurori na pengine ka M-Pesa gwikagirwa no manto mange gucherwa kinyawira na turuga ikasoba chapa ende muntu acherona ethiete gwira nonto wandaga cheno makosa sana ikieto mitunganire ta community nde volunteer wao nda wito chwe chuma twakendaga cha tuge kesi kro agakari amona atumiri bandaga cheno bakionania nkena inene na kuwirwa konene nonto bamunyaka uyu kumakira bithoyo Boris Moses Kimenchure na ora kuthie kinyage kagira mpengo thina ire ikumira kariaba na kuina ina mwere othiete na gujugujo tochuro chokana ribaji ogwa chokana giteretere na yero moku keromokete onto boriga ene machokora mama makothenia anto naga bakegitanga na mbaru gongororo bagina bago bakobaitha na ibako bakabera nonto banda magwa merigo banje tigirebu kamono biobonire boya bututetheria mono taka soba ende tora ka soba wabuto tikoni to ka soba nonto ndaga seno egotuthenia mianke minge mono ni ombuga are omabara bateyagira kinya thimo kathimo wako kauririaga ntwere rugongorora na raria gututethia mono kiragacha giki gwana byo bunga boge chobete tukurira mianke minge mono kiragacha giku itomire atwathi kwa nene ya ringwa mbicha tutono tethio ya kare ya ringwa mbicha tutono tethio lakini mbeto na kacho bato kuona mbi ora kuinaina okegendera ge kuinaina otie beronge wakoma na gwithina ntheri na itokugibwaga mono ntobethugania uturuthira ndaga cenu na mono ya ruthwa na agarugongoro ni ntwe rugongoro kirima kamwana gako gakinyiretie mianga kwata kibande na ikigwete twathi kugira nto baba watithagia ani bande bakarea no nto bakindaga cheke batienda kuringira bakugwatithia na bukura utietethio tona twena kirima ni tigo gukurukira gutie bantu kuringira no nto bakinde beku utietethio tona kinya buri kwana beto twena bo batiotetheka turenda beino kiaruthwa ituretere kinya getuo kanisani na ria rugongoro no tendaga che kuruthwa ana no tone kuruthwa ndienda kuromba security regekirwa wanagwegwa ekegwa security utoseka we security ya gentwere rego ya ndoka kaba twekie ndoka no ndoka ti utamu twethingataga mwarifu tugikaria ndagacha turi aturi na tugira ithira akora boba okura na gako gitanga tureterwa thirikari kirigichaga ogo nikenda yomba gutuchapota no baba okura toba wetera thirikari betwira ithinia bukwenda monini wa chibo wa thite location bwana Berechena orana no ya kukujirite wega obu ndawera wisha no ntumukario mo bantu reno Dr. Kasuba no ntubakuririkana na kuigwa kiriro gya turi aba wabaririkana wamenya kawuje uri novate footprint eno nekenda ntubaba bomba gukara bwega no ntubwa kwa na keje chinyinge mono chiantu kwaruka ndaga chani ana nekuru baba akura batiromba kuthira ndigwa wende no ntubukaritia wananchi ndenda bwibyo bugakaria ndaga cheno muntu gondo gauchika kwenda kugita chuma kana kwenda kwenyangia lete ne report na meabuitha mikoro ino ntitumije
itobaia babarietwa kira tukwenda keni information botwira ingania no rakurire chuma tukandiro nabo no ntoyu na kunyamaria community na kwenda kumichokia thina ni na rairari ndagateno munde kuya kureke bichwa in Dr. Kasoba tiake no ntorira mirinikanire kwa community twikia ya community na netu nende tenkano community twikia ya thirika na thirikari tugakaria na muntu kuma Kirigicha muroni wa thite nkiripotera wore weekendi Bito Paul ogwa kabithe Chokere nkatho cha mwanya mutegeri kona kanya kugwatanira nao ni kire ntito ingi na njira y'inkinyaniru ni wona charinga themwe na nusumbita gwantinyari Kenywa. Happy Mother's Day okairi thona kagita gakega.